Pozdrav svima, danas pravimo izrazito potentno tečno đubrivo koje koristimo za zalijevanje paprika dajući im hranu i veliku otpornost. Ostanite do kraja videa. Paprika je cijenjena zbog visokog sadržaja vitamina, posebno vitamina C, zatim šećera, bjelančevina, mineralnih soli. Veliki je potrošač vode, pa ju je potrebno što više zalivati zbog slabo razvijenog usisnog sistema korijena. Svi volimo ovo povrće i želimo ga imati što više i što duže tokom sezone. Potrebna joj je briga više nego ostalom povrću, pa ju trebamo što češće navodnjavati i dodati joj sve neophodne vitamine i minerale. Kako bi biljke paprike bile bujne, lijepih listova, a kasnije sa mnogo cvjetova i plodova, moraju se lijepo njegovati. Zato možete koristiti i prihranu koju možete lako sami napraviti pomoću namirnica koje svi već imate u svojoj kuhinji. Što je to sve potrebno da se napravi ovo tečno gnojivo, pogledajte u nastavku. Potreban vam je 1 litar vode koju ste prethodno prokuhali. U vodu dodajte 3 male kašike soda bikarbone i 3 male kašike suhog kvasca. Sve dobro izmješajte i ostavite pola sata da se ohladi i da se smjesa što bolje rastvori. Ponovo promješajte i dodajte u kante za zalijevanje sa vodom od po 5 litara i krenite sa zalijevanjem vaših paprika. Soda bikarbona uništava štetne materije i sve štetnike i spriječava pojavu gljivica na vašim paprikama. Kvasac sadrži B vitamine, minerale i druge korisne sastojke poput hormona auksina koji pojačava rast i snagu biljke. Dodavanjem kvasca u zemlju povećava se koncentracija azota i fosfora, te biljke brže rastu i zdravije izgledaju, daju mnoštvo cvjetova, a kasnije i mnogo kvalitetnih plodova. Pobrinite se da ih ne zalijevate tokom vrućih razdoblja, te ovaj postupak ostavite za večernje sate, kada se zemlja ohladi. Ovo sredstvo se može koristiti 3 puta u sezoni. Sigurni smo da ćete nakon samo nekoliko dana primijetiti bolji izgled vaših paprika, a kasnije i urod koji će biti duplo veći nego ste imali do sada. Toliko za ovaj put. Ako vam se video dopao, bacite like, zapratite ovaj kanal i kliknite na zvonce da biste bili obavješteni o novim videozapisima. Podijelite video sa prijateljima i pogledajte također i ranije objavljene videozapise. Hvala na gledanju i ostajte zdravo.